وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hai, maka bukan ini dengan saya sudah mengajar buaya dan mahasiswa. Hai, jadi dosa ajaran insyaallah. Warna yang sudah kita buaya dia kemalis kita tu beliau dengan jadi anak waya asin fokus dengan dia fokus di waya asin tahu dulu saya ini tahulah kalau baik kalau jadi hari ini waya asin pada hari pertama dan hari ini tidak di waya asin hari yang pertama terus begini berwong Allah Taala andi bila ilmu dan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang pertama itu yang berwarna biru, yang asal dari Yahudi, tahu dari ilmu dan Allah dan Rasulullah. Ini yang mengenai dari Allah dengan hati seperti orang Aura, saya berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ja'il al-baqi al-hayy al-qayyum alladhi la yamut. Subhanahu taqammada bil aqwa'i wahda. Asdaqul qa'ilin qala fi kitabi. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان وأوجده في هذه الحياة لأجل محدود ووقت معلوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتمه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين استعدوا للموت وعملوا لما بعده حيث السؤال والحساب والثواب والعقاب ثم أما بعد مستمعي الأفاضل حضور الكرام أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
his message, who happens to be the final messenger. We give you the best of all greatness, that is the peace and blessing of Allah be upon you all. And then we proceed to quote from the Holy Quran by saying, indeed, whosoever or whatsoever on this earth will come to an end. There is ending attached to whatsoever you can see on this earth. Only Allah subhanahu wa ta'ala is going to remain permanently. And then he proceeded to say, addressing the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where Allah called him and told him that, indeed, you Muhammad, although you are the best, you are the final messenger, you will die. Innaka mayyitun. Indeed, you will die. And then they also will die. Meaning, the good people will die, and the rest will also die. And then our Sheikh said, he continued praying upon our Prophet and the follower of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who assisted the Holy Prophet in delivering this message, carrying this message, spreading this Islam to the entire world. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى وراقبوه. يقول الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد
ثم اعلموا عباد الله أنه ما من مخلوق إلا وقد كتب الله عليه الفناء، فالإنسان يوجد في هذه الدنيا بغير اختيار وسيخرج منها بغير اختيار. الموت يا عباد الله أمر كبار وكأس بين الناس يدار، تسوق إليه دار الأقدام دار الأقدار، ويخرج بشاهده إما إلى الجنة أو النار. إنه آدم اللذات ومفرق الجماعات ومغيب الأحباب ومودع أجسام التراب إلى يوم الحساب. وسيدة الدولة جاء يعلى أن أنا إكدار سونا أن لبني دوما قرلان نبنغر سأقال لي بنو آدم قرلان نبنغر نحن كي أمودنا ما يقولون أدنا قالنا سبحان الله وسيقول إنا بغير اختيار ويبدأ يوجد يرانا سبحان الله أي قدر يتعرفون بطول يوني مديون يملي أخلهم لبقى ما يعرف أن يقرأ عليه كيدو ما يدك يأكل لكفياك كل الموت قولي وحكم لإنه يلطور إنه سبت ما يدنهم وكيدك ويدر أقدار دون وقدر يجدين ومن ما يدنهم يأتينا وندي ومقم إما كالجنة ما تكيد لا سادين المكان والذين هم فريق في الجنة وفريق في السعير. كيدو ما يدك وكيد ومن منجور بلا نروجي وكيد ومن سنور جمالي وكيد ومن يرنور جنن ومبولنا لنولي وأن أسلوب جمال لميري أن ينتهي كسبور. Dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala created us as human beings and the rest of the creation without even questioning them about their lives, how many they will live and what will be their end. Therefore, we will come and stay here appointed time, the time that Allah subhanahu wa ta'ala Give to you, it will not go beyond and it will not become short. The exact time has been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala, it will not exceed. Therefore, you will not caution at the beginning and you will not be cautioned at the end. This death that we are talking about is something that can, is distinct, meaning differentiate friend from his friend or her friend. Is something that can take you away from whatsoever enjoyment that you used to be in without any question. So the best thing we can do is to prepare for this day as a day of judgment. Because Allah subhanahu wa ta'ala said, on that day there is only two places, either Jannah, that is heaven, or hellfire. Fariqun fil Jannah or Fariqun fis Sa'ir. One group will be entering into Jannah and the other group will be entering into Jahannam. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from that. العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والجواب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير ذلك أي غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان فلو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري في صحيحه. وسيجدوا dia dalam gomito si omai opo jodoh imor de tampe yana ni di tampe de makana dia bukan di Allah bono dia ni foto de imor de mako dia dalam bego lebi ini le identity mumunte di nai egama yo sa
Dear brothers, the Shaykh just started saying from the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, where there was dead body, or we talk about dead body, he said when someone died, if he is taken on the shoulders of the man, he will be saying, if he is a good poison, he will be saying, you rush me to the grave so that I can go enjoy and live this suffering in this world. If he is a good person, that's what he will be saying. But if he is a bad person, he will be saying different things. But all of these, a poison, if a good person died, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the earth, even those, other creations like where he used to pass and other things would be him. And for the bad poison, they will be happy, all of those things will be happy because of that person's departure, because they will be resting from that person's trouble. إن الناس في هذه الدنيا على ضربين مختلفين، أي على قسمين مختلفين، بينهما سميت بن عجلان رحمه الله بقوله: الناس رجلان، فمتزوج من الدنيا ومتنعم فيها، فانظر يا عبد الله أي الرجلين أنت؟ إني أراك تحب طول البقاء في الدنيا، فلأي شيء تحبه؟ هل تحبه لتطيع الله وتحسن عبادته وتتقرب إليه بأعمال صالحة فتوبى لك، أم لتأكل وتشرب وتنهو وتلعب وتجمع الله ورسوله والعلماء؟ enen en filloto woni waɗi yimduɗen addoɗen ko wonɓe e yewtude ɗon arayna konngol goɗɗo wona yettinede ɗo. Joni noon karama goɗɗo wii wo yimɓe men e oɗo aduna ko pecce ɗiɗi woni. O wiyeteɗo Sumaytu Ajlan, o ɓanginiɗo o wii annasu rajulan, wona wonde ko feewi ɗo mawanda o ɗum worɓe wani yimɓe ɓen fof ko worɓe ɗiɗo pet. Ko imma yuuɓiɗo ko moƴƴi morde ka aduna ɗo, ma imma arɗo nirminiɗo waɗi wasidumtay ɗo. Jonnon o yadaɗo am fango ayyu rajuleyni, ndaal ko ommoye ɓeɗo wonɓe ɗiɗo wonta, ko yimɓiɗo yiyen layɗi duutugol heddalo tan goto ɓe kala mawɗo o ko nawi oso namno ɗaɗɗayli waɗi mo yiɗi tuuɗal baba e jiddoliya jonno kadi émission ko fiyo ɗum yiɗirɗa heddagol ɗo ene ko fiya ɗofto Allah moƴƴinadewal ngal ɓattoramo kanko Allah bi amali saliha golle maƴƴe golleji moƴƴuɗi on ɗuma aray ɗiɗoaɓɓami moƴƴere wonanima laaɓal wonanima malore wonanima kaale ko fiya ñaamu yara kuyɗa fija muɗinira jawdi aduna on ɗuma aray bomi fala bisa ma arabta lalbaha kamo goɗɗo no yewtude haray boni ko fanuɗa heddagol ɗo ngol. Dear brothers and sisters, one of the great scholars in Islam classify human beings into two categories. Number one, the category that is here purposely to worship Allah subhanahu wa ta'ala as he's supposed to be worshipped, to satisfy him, to do good things so that they can take that as provision for the day of judgment. And the other group is just here to enjoy, to eat and drink, and go up and down, enjoy this world, wishing to live forever. He said if you happen to be in the first category, meaning you are living to worship Allah subhanahu wa ta'ala, to carry out his commandment, to obey him, then your stay in this world is good for you. But if you happen to be on the other side, meaning you just want to remain eating, drinking, enjoying, without worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, indeed that stay is bad for you. So if your entire focus, energy, your entire focus is just to accumulate, to get money, to become rich,
enjoy. If that's your whole focus, indeed, that is very bad for you. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. Jenderal Umar bin Abdul Aziz Khalifatul Khamis Awi sinno sertino anditugol fi maydene ɓernde anditande maydene sertiyeɗerde ande ndere goto la fasad lamun wattaki bil fasad wallahi One of the leaders of Islam said, he was saying to the people, telling them that indeed I'm going to separate myself with the remembrance of the dead, even for a second I'm going to be a loser. ويقول المزاني كما قلت لنا وأن التصوير يصورون لنا الدنيا مثلا ببادنا بغنى ولا يجي أنكم ولو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد وجدناريا يقول المزاني كلمة يولا ويقول المزاني: دخلت على الإمام الشافعي في إلة التي مات فيها فقلت: كيف أصبحت يا إمام؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء العمل ملاقيا وعلى الله والدا فلا أدري روحي تسير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأوزيها ثم بكى رحمه الله وغفر. نعم يعني سيقول لي لو قالوا نعم خيري نعم نور نفطر ديانو أجل حقيقة يتبجمع ونايا نوم كدي نفطياني ونجد نفطر نور بمان نور كتا نفطر يا دار قلو يا دار قلو يا دار قلو كتا كدي نفطر يا بس كي أولا رولا كنا نفطر كتا قلو إلكي أولا كدو كسادي نوتا كتا كفوجي أولو كيجانا أولو كسادي أولو يانو دار الإمام الشافعي. هؤلاء هم الذين تمتعوا بالدنيا وكيف يقتتلون عنه واليوم كم قومي مثلا يانو دار الإمام الشافعي من أجل تبعينونا ندل وفق النوعين. إذن يا شيخ يا إمام وهم نويتي النار أو إنهم نويتي دي إنه جوي إلا نرد من أصبحت من الدنيا راحلا بيتي مردادنا ومفايا فوقتين والإخوان مفارقا ويسيطان بالمسكة إلا لمرد تمرد ولكأس المنية شاربا ويرميدا ميالي غيمو ونم نيو إني أبدن هنده ولسوء عملي ملاقيا ورغل لأنه هاوين إني أجوابنا وعلى الله والدا ويعلم لفقيتك أو يقول إنهم ينداروا وهم كفعل الجنة وفقيتك نفير ستام يبدأ كاكاييك نيولومو فادو دما كونيوالي نوكومايد فيسايك كومايد بسيطة أرض دار بولو فقيت نوغاي بولو واجي أرض دار بولو ثم بكى أرض دار بولو مزالي أولي وغفر له وغرانيمو يا Dear brothers, this is a beautiful saying from one of the greatest imams called Imam Shafi'i. One of his friends went to visit him, who was called Al-Mazani. He went to visit Imam Shafi'i when he was about to die, meaning the sickness that threw him down. When he was visited, in the first place, the visitor asked him, how do you find yourself, Ya Imam? You, our Imam, how do you find yourself? And then the Imam replied with 5 answers. Number 1, he said, I have, they pray for me, meaning I am living this world. That's the first thing. I was here, but I have to leave this world. The second thing, I'm leaving my brothers. The third one, the cup of death, I am going to drink from that cup, meaning I'm going to die. And then my
going to get the reward of that on the day of judgment. And then he said to Allah subhanahu wa ta'ala, indeed, I am going to return. And then he said, I don't know, I have no knowledge, what am I soul going to be admitted to Jannah so that I can congratulate it, or is going to be admitted to Jahannam so that I can, worship God. And then the one who went to visit the sick person cried, because that became a lesson for him, so he cried, and then the story ends there. وقال الخليفة عبد الملك بن مروان في مرض موته رفض كان مقابل ونبدأ يعني تو يبدو في دينه في قبل والمدينة وأنه فيه يبدو الرواح وما كان نونا لكمه عبد الملك بن مروان نونا لدي أمان يوم فأمنيا ترجوني وكأن من أدور ما قلوا وإن يرفعوني فرفعوا حتى شم الهواء وإن توميلا كتومي معا وقولي يعني هندو قولي فقال يا دنيا ما أطيبك إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير وإن كنا بك لفي غرور إخواني جئتوا فقد سلكتم واستعدوا فقد لحقتم وانظروا بماذا من الهوى تعلقتم ولا تغفلوا عما له خلقتم ذهبت الأيام وما أتعتم وكتبت الآثام وما أصغيتم كم سكن مثلك في هذه الدار فحام الموت حول حماه ودار كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Orang itu nak betul mahal dulu menunggu. Orang banyak ada. Kalau sebut nama mudi wama, kalau sebut ini wama. Kono, kita terbiasa dalam pasir. Berjuti anak orang kata wallahi berakhir. Berjuti anak wallahi muakhir. Hari kami budi tu wahid sunna dika huruf lagi huruf. Hari kami jaga main budi tu dema ada. Ini ni budi kende jo. Orang jumpa dia mana? Orang kende. Orang ni mana dia sikap ikhwan. Orang ni sobe pada sobe ni orang ada. Jadi orang ni dia orang utama. Dari pohon umur dia unity dongin. Wata uwer sino gaya wata kira dongimu. Nyana ide yen on daki Allah. Bakka tuji diminda on hedita. Konjeno sima modo moduno edo gadde. Maiden wongi tan koto ge ma eden de yiri. Kala wongi meda ibaide tuma ilaida. This is another scholar called Abdul Malik bin Marwan. When he was about to die, he commanded his people to raise him up. So they took him up until he started feeding the whole priest. And then he prescribed the dunya for those who were present at the time. But then, say indeed, this dunya is beautiful. Indeed, this dunya is something that can fool people. This dunya can take your mind away from the concentration of the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he called on the people, say, oh my people, don't be fooled by this dunya. This dunya is to be finished. This dunya is to be demolished. Therefore, concentrate yourself in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala so that you can be saved on the day of judgment. قال رجل لزبير بن معين
يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. يعني وصية قصيرة جدا أن ينمو لا يوم ولا تحقق فإذا أن يقول للفاتحة للذين أريمو يا أبا عبد الرحمن أوصنا وصية قلوا بنا للوبنك قال أن يأخذك الله وأنت على غفلة. أريم ويا أبا عبد الرحمن تيولو زهير بن نويل كل يوم أبا عبد الرحمن أريم وصية ويجبنا للرين بأن ننجي ما رأى الإسلام. Okay, one of the scholar again advised one person, or a person different seeking for advice. The scholar said, the thing I have for you is be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala before He take your life away while you are not in readiness to meet with Him. Short advice. Before we go forward, they are aged, and they have been aged for that and the youth and you are not going to be inclusive. فبالله عليك يا أخي هل تفكرت يوما وأنت تخرج في الصباح إنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية؟ هل تفكرت أن هذا اليوم هو آخر يوم لك في الحياة؟ واليوم القيامة يا الله بالله عليك يولي الله يوم أن يجيبك نيند ووتر نيند يتتا بيتبتبالي يتتا مع كتبال بابال مع سبحة كيان نحن سيد دولو أمين تلوان دي أنت كمسوما لا وليمون أمين ميجان أو وجدي سيدي نمكر جدي نمكر أمكر جدي نمكر أمين جدي أمين جدي تخطط أنت والموت يخطط إذا وقت لا بيد لنمكتنا أمين جدي كنيان لكو وانت مكان يلا لو وصفت لو بنيان لما يتكرموك لذلك قول مثال يجيب على هذا السؤال على هذين السؤالين فلا يوجد إجابة. Dear brothers, this is a question raised by the scholar for all of us to answer it. That is, have you ever thought when you are leaving your house that maybe that is your last day, you are not going to return home? Have you ever thought about that? Or if you go to bed, you are going to bed, have you ever thought, that you are not going to wake up in the morning, or we are just busy, planning, thinking about how to generate money, how to, do our business, discussing about creating other things, problems, politics, other things. So you need to think about this, because the only time you can be, on the right path is when you are always remembering that you are going to return. إخوة الإيمان كفى بالموت واعظا وزاجرا فتذكروا الموت وسكنات والقبر والظلمات تذكروا ساعة تنكشف فيها الحقائق وتتقطع فيها العلائق ويورث فيها المصير إما إلى نعيم مقيم وإما إلى عذاب دائم. اسمعوا قول ربنا يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كم من ظلم كم من ظالم تعدى وجاء وعقد عقد الإسراء. هذا يمسك بما يدعي لوالد إنيانك أن تجد ما يدعي سلام لجمعي أن تجد بروك لجمعي أن تجد دير قوت كدير بروك هدية لجمعي وكما يتكتك كدير بروك ما يدعي يوم دير دون هدية لجمعي دير دون يوم دير قوت وكما يتكتك kiu nendete awani meroji nyani dira on tiki anda e don on der don
enough as preaching or warning. It is enough, because if you die, in the first place, when you die, the first hour that you're going to be in your grave, you are going to know whether your grave is Jannah or Jahannam. All of your communication, all of the link that you used to have will be cut off. There will be no communication. So, this is the day that people will be saying, people will be calling, there are so many people who make themselves big, arrogant, who raise themselves up, self-esteem. But when the death comes to them, it will erase all of those things from them. كم من مغرور خرج من دنياه بالكفر فذهب به إلى بيت البلاء والجود رحم الله من اعتبر وتعقب. Hari ini wanda hili oditoto odaduna oya tidak itu sina kompule mogote jabatan itu berwarna beda maupun paduli bagi ila baitil bala ona tidak kompule itu sudah dia baitul bala sudah dia ramai wajud sudah diri Allah yang mereka orang tasbih. He said, there are so many people who used to have plenty of money, who used to have plenty of property in this world. But what happened? When they died, they were only be carried with the GPS clothes, and they will be taken to a place, leaving their houses, leaving their hospitality, leaving all of what they used to have, to a place that is narrow, to a place that is very, small and ugly. أين كثير المال وجميل العمل أما فلا كل في لحمه ما كان أين من تنعم في قصره أليس قد نزل في قبره لو تعلم كيف بدا وصار لقد ساد في اللحم سبيله وبدا في القبر جديده وهجره حبيبه وودي
Tiada yang diberi kemampu. Karena dia juga ada yang maksud nak mampu mana yang pernah dia ada sebenarnya hari kamu yang tahu berapa beda dia berpinya ada nabi mau di mana. Kalau boleh dia terkasih dia hanya dewa yang lain ini nanti kemudian keluar itu. Ada rabu hari wadi. Yang diberi kemampu kok ada yang dah sudah. Kalau dia ada semua orang tidak ada yang kau dia ada. Untuk domina bila sendiri. Untuk domina bule lalu. Ini ada waktu kada terjadi waktu ini yang dikatakan guru nafari mo ninsene nafari mo ninsu gonggon kalau dia kata guru kita kanya memakai ko bulan karena memakai ko bulan dia memakai ko bulan kau memakai ko bulan ada yang bulan dino ke ko yimbe bulan itu ke to dia wonti yimbe bulan dia guru keda dino ke dunia mali dia wonti yimbe bulan dia kan pere dia makai ini gongni wallahi kali-kali berlima ini korni korni now. The Shaykh gives some questions asking where are those who used to have money? Where are those who used to have beautiful complexion, beautiful body? Where are those who used to have properties, buildings, cars, and so on? Where are those who used to enjoy the best of food? If you check, you find out that they have left all of those things. Even their wives, who used to love them the best, all of them, after they become dead, all of them will be running away from their husband or their wife. This is an indication for us. It's a lesson for us to learn. When these folk leave this world, where they are heading to, they are going to the grave. Whereas in front of them will be dust, or we can say death. At the back, on the left and right, they will be covered with death or dust. The beautiful body they used to have, all will be destroyed. If you bury a person after 3 days or 7 days like that, you visit him again, you will find out that the whole body will be destroyed totally. Nothing will benefit them except the good things that they used to do in this world. وتقطعت الأوزان وبطلت الأعمال وصار الضحك بكاء والصحة داء والبقاء فناء فما بيدهم إلا البكاء والحسرات نفدت الأعمال وبقيت الأوزار كبير إلى هذه الجملة ونفدت الأعمال وبقيت الأوزار فانتبهوا من رقادكم قبل الردى أيحسب الإنسان أن يترك سدى إنما هي جنة أو نار فاعتبروا يا أولي الأبصار. Positif dia, relation di puncak, ialah di fokus bona. Dekor nak program ini, dan itu program itu dia itu ada itu, pop itu fokus. Jadi ada wanta ulang, kenang dal wanta nangai, yani ada bombol wanta lanugor, ada itu yang naik dengan sina, mayo dengan sina ulang ini se. Memang muskilah kubra نفدت الأعمال وبقيت الأوزار. Murnan lani aman kerana badayin jinna Allah bakat ini non baik. Ini import itu di mana ada yang kami ada insyaallah untuk kita ada yang boleh. See, at that point, all of the relationship you used to have will be switched off. All of the love you used to do will turn to crime. And what happened? The enjoyment, the peace of mind you used to have, the good wish you used to have, all will be regret. Now, the life
will finish, and all of the good deeds or bad deeds you done, you will have that package with you. هم من نفوس مستعدة أنا نقول ممكن يبني أنا مكانه كذا يكون عندي ما لا في الحقيقة هم من نفوس مستعدة أنا نقول ممكن يبرباري هذا الولد نقول مثلا نصاري بين السماء بين هذه من غير مني هم بين هذه بيقول لو جنب الجماعة سيدي فالمؤمن هو يعرف نفسه قوة من كان عندي غورم هم متعهدون قبل الشدة إن الوجه يبليغ وعدي سكتين أين المتيقنون قبل القضاء المدة وانت في البدء وعدي بمون أولاد يتنعي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقال في آيات أخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كل هذه الآيات تذكرنا إلى أن نتوالى Okay, dear brothers and sisters, the question raised, is there anyone among us here who is prepared, ready to meet Allah subhanahu wa ta'ala? If to say, you are going to die tomorrow, are we ready? Is there anyone who is ready to say, yes, I am prepared? What God commanded me to do, I am doing it as best as I can. Because the white Muslim, the early generation, some of them used to say, even if it is confirmed for me that I am going to die the next day, I don't have any additional work to do to add. Why? They were well prepared to meet with Allah subhanahu wa ta'ala. Are we like that? If we are not like that, let us try our best so that we can be in readiness at all the time to meet with the dead, to return to Allah Azza wa Jalla. تذكروا أقرانكم الذين مضوا قبلكم عندك إمام الموضوع بنفع يروبك وعطيهم وعندك على أقطعه ووليهم أربع حين في على هذه الكرة الأرضية كان الناس على هذه الأرض هذا وقت الظهر تذكروا أقرانكم الذين مضوا قبلكم عندك وعندك إمام الموضوع ما يرضي بموضوع بنفع يروبك وعطيهم كيف ترملت نساؤهم وهن حين رسلنا بمحمد وتيتم أولادهم بمحمد بني اليتيمات وقسمت أموالهم جول محمد سندا وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم يي إمود محمد جول بمحمد كبجول الموت جول كبجول وانقطعت آثارهم بقي بمحمد وأنتم على الطريق تسيرون وأنتم على الطريق تسيرون ويوشك أن تسيروا والله لن تخرج الأرواح فإن ورقة الإله إلى الله والمحمد والإله memperhatikan dia ucapan mungkin Allah لن تخرج الأرواح إلى الدنيا ممكن dia tadaru dia tadaim merdekaan nado hatta tasma indal musyrikin harun gigi innana goto e weddinan deri imman jannati aw nar imma ka aljanna ma ka ita fa inna rabbukum husna al-khitabi siofana ko kete ko motti gol timmo dele aw hadama fi dina o yabira fi dina fa iyyakum thumma iyyakum wa taslima ni wa sawfa sawfa سوف بين
hadis lagi orang dia diwat ayai. Dr. Muhammad Bali Abdullah karena dia nasi gor lewat igor dan igor hamida wa amailum amaidan tawamul fa iyyakum wa tasbiha ana min sawfa bi waraya ma sawfa bi ajya wa tuna amali ana kadi ko te butu ko yelaw wa zamu istiqama kadi de bumo eni ko gor ma de bewanga wa ahsinul amala mu'minun qawlan qabla an yaqula nafsi ya hasrata ala ma fawwatu. Dear brothers, we need to remember those who lived before us. When they died, how their wives become widows, how their children become orphans, how their property was shared. And then, where they used to pray, where they used to perform their recitation of the Holy Quran was empty again. Where they used to go do good things, all of those things were cut off. Now, if you want to be successful, you want to have good ending, you have to live what? Be saying, I will do it, I will do it, I will do it. Meaning, sending things to tomorrow. That's why the best day for you is today. Meaning, the day you are living is the best day to act, to do good things. Not to say, I will do it tomorrow, but do it right now. And then you have to fully prepare to be, to hold fast to Islamic religion. That's the only way you can be saved, or not to be saying, I will do it, postpone things. It is not good. Someone who postpones things will always, at the end, those you will not achieve. Ibadallah, nahnu al-yawma fi al-tuli wal-usul. Ya ba'da tajribah. Fa'amru hanne idan galle idine kubayede wa ghadan sanakunu min sultanin al-luhud wal-qubur. Jambo wallahi ma dam amala den jeyade wodu den kala hadide kala buru. Wa wallahi la yubayyina ahaduna fi al-qabri wahdahu. لا يبيتن أحدنا في القبر وحده والله لا يبيتن أحدنا في القبر وحده ما وجد من كان ولا كان ممكن قد القبر سيدنا عثمان رضي الله عنه هذه سبوة بفيدين وقلت كان وولد كما يدري وسويني وكقبر وولد ما هذا يبنى عفانا من الذي يمكن ونقول ذلك من بصر بالجنة
dress, eating the best food, and so on. But don't forget, one day you are going to be taken to your grave alone. You are going to be covered from head to toe with dust. You used to be living in, good houses, comfortable beds, but all of those things, you'll be taken from there and you will be sent in the dust. All, your body will be covered with dust. And then from there, you are going to meet with whatsoever you send for, whether good or bad. One of the companions of the Holy Prophet ﷺ, called Usman bin Affan, according to the Shaykh, said for him he used not to cry when someone passed away, run away. But when he is taken to the graveyard, that is the time the holy companion will cry. When he was asked, why are you crying here, near this grave? He will say, I am taking my first night in this grave because definitely I'm going to come here. So dear brothers and sisters, now what we need to do is to take a lesson from this, because there is no way for you to escape the death. You have to go. Before you go, prepare yourself. وأيد تموت إلى الحرام وأقدام تسعى إلى الإجرام كيف غفرنا قول رب الأنام اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أنا فقلت وصية نبيكم قبل فوات الأمان فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرم وصحتك قبل سلم وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني. هاي كتبوا بيت الغرنية إن شاء الله وهدمنا الله إلى تنبه teoda baka jude no fonto memaka si ko jawdiga bendi wo si tani ido jawdi hakon fujitani kene do maju mane do mala domila ara shedana imaka joni non si tani se ko sai ni wi wo arbo e ene da ko de jawdi ko taw ari ada wadi no taw sai do jawdi na imma rewa no arbi endo da jawdi din nangona main marewano la jawdi dindaha kono naya wadu kullu ma anna biyadika fa huwa halal kala ko tippi meji dumbo mango andu do gani asu dante ko bihada wa ayni tamutu ila madha ila al-haram jude ina fonte bade ko wa aqdamu tas'ali fil ijram ko ila janna ya afade bi bon bandiala. Quando le si dorme poco di tanti aige del Dio di Israele nell'anno aige del Gialia abbiamo fatto una parte forte già da sulla via tutto sulla via non aige nell'anno non già di andare a morto ma la dea si chiude sulla tua via dai nell'anno magi quando ya che quasi è andata di me e magi ha profitto di quanti Ito pili kenati naso no pa mai ko wonde la ko ati yo de saga dala ma ko ati na yuma kenna maga ko ati na unare ma galu ma ko ati ba sa maga ketare ma de ko ati so ati ma bare ma murna ma na ko ati na ati se on menta ta di kabli yani rawahu tirmidhi wa ghayruhu wa sahahu shaykh al-albani. Okay, dear brothers and sisters, there are 3 things
mindful. How to utilize them? The first thing is your tongue. Second, your hands and your feet. How you are using them? Are you using your tongue to say things that are forbidden, or using your hand to do forbidden things, or working towards criminality? If so, then you have to take note. Allah subhanahu wa ta'ala said on the day of judgment, the first thing that will be sealed up, locked, is your mouth. Your mouth will be closed, will be shut down, so that it will not be able to even defend yourself. The hands, the other organ will be taken against you. So dear brothers and sisters, we need to be mindful. And then the important saying of the Holy Prophet ﷺ, asking all of us to take or to seize the opportunity of 5 things before the other 5. Number 1 is your youth time before you become old. Number 2 is your health before you become sick. Number 3 is your wealth before you become poor. Number 4 is your leisure time, meaning the vacancy time you have, the time that you are not doing anything. Use that before you become very busy. And then the last thing, your life before your death. You have to seize these opportunities to become successful. فإن الموت ميعاد عبادي والموت ما منه ملاذ ومنفذ متى ابتدى عن ناسه ذاك يبدأ يشاهدنا عين اليقين حقيقة عليه ملائكة وكهن وأشياء ولكن غدرنا القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب نؤمل آمالا ونرجو إنتاجها وعند الردى مما نرجيه نفرحون ونبني القصور المسمخرات بالهوى وفي علمنا أننا نموت ونخرج إلى الله نشكو حسرة في قلوبنا وفي كل يوم وعين الموت يندب. عباد الله، إن الموت ساعة لا بد منها طول العمر أو طال العمر أو قصر، وإنه لو كان الموت ونهايتنا لو أننا من بعده تركنا لكان الموت أهون علينا. بل إن هناك أمورا وأهوالا وشدائد من بعد الموت. هناك بعث ونشور وحشر وجزاء وحساب. كل هذه الأمور في محكمة فأقضيها هو الله، هو وجنوده الزبانية وساعتها القيامة، وأن هناك صراط وجنة ونار. فاستعد أخي لهذه الأهوال. ولو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. أنا كسبت وقالوا موضوع دوكي أنتي أرى نانو دارمنا أكيد أنتي كبسي سناتي ولا كيدا لناتي أرى ده كتبنا في ونسي يدينا ورا يدينا أرى إن شاء الله ونسي دوكي ونلزم المجد وندم ما يدنا وخيره على وندم ما يدنا مكير وني Kodore jiane, got the manadu that an hour that made it. It then saved let me tell you an one demand in another day. If you look at do Ashia, Nabai Bobo, Nabai Zagata Hapune, Nabai Maudo Fukulo, one of them
kori wani orang. Abiar macam fitnah wan bukan kong. Bagi mana akabar alimnahu yang lima ada alimnahu yang ina nukatim. Asik kai wan bukan pembicar kong. Bete jangan bukan mego kong aja kama. Asik kai bukan. Kong yelo yela bukan jadi hijau dan jurki. Yang mengaji konon makasara. Resulta mandi bukan itu. Mana begitu surah musbahir berarti awal yang bangkai tadi itu dikatakan itu bagi ilmina anna namutu wa nahtamu dengan dipendek emaya itu dihir baru jangan diberikan dari garut dan kita oleh kepada Allah untuk dikabur nede yuru koder nede arai kurang juga rapi mai dan boleh bodoh arai boti insyaallah arai wadari dari ibu yang mau dilihat ini waktu dari ini ada satu kiosk itu keterangan ini. Ada nanti mau ini mau video lagi ini juga yang dia bukan orang lagi. Wajah kata yang mana kalau dia sudah dengar kita ada yang berdoa kata Allah ya Allah kami ya boleh orang yang tidak di insyaallah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad para ahli wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, the Sheikh conclude the topic by the Arabic point that we just heard from him. The summary of that is for us as human beings to learn how to benefit from this world, not to allow this world to pull us and take us away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from His worship. That is the summary of this topic. So we are going to stop here. Let us try by all means to make sure we will pass our religion, to make sure we learn and understand how to practice our religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pano ewa wana bulu de mau
lagi boleh diri itu. Orang kesabaran boleh, ada orang nanti. Dan ada yang dulu boleh nanti itu dong, kalau boleh sih tadi itu dulu. Kalau boleh dah suci boleh. Ada yang mungkin enviar mi reporta a hoy para por la doctora Jango para futuro capeo de garso a ile quiere llamar a Google quiere llamar a Google para como que van a tener como maslaha van a tener Jango non to garso neno todo lo que más pero yo le que más lei en andi tinde lari an haliji ila ko gandam hani wattande hinna e mum fiyo e ɗumaɗo gandam haray inchallah o waɗana en ɗum ɗo jango watti jango keppaɓe dara on hollita en ko wonko dawa warrita sen salmini waɗa jama o hori annama neɗiji ɗin en tori subhanahu wa taala yoɗen waɗana jeeɗo jelde ko ɓeese mon ñande mon feyama. We want to thank everyone for you, inshallah. Here we are going to stop. After thanking ourselves, we want to thank you and pray to Allah wa ta'ala what we have heard. For Allah, the committee of Da'wah informed me to inform you. They also will emphasize, inshallah, we have another lecture after tomorrow. They will tell you where the lecture will take place, inshallah. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.